Sive ngamasiko nemihambo yazo. Maswathi lamahle litiko lekwatisa kuchumana nebuchwephesha ngeliphimbo lelibhange lemlandvo iEswatini National Archives and Record Service libambisene nemsakazo wesive seMaswati likulethela luhlelo letiphuma ebhange lemlandvo. Inhloso yalolu hlelo kusabalalisa kwatisa nekugcina umlandvo wesive seMaswati. Saphinze sengise isikhathi ingwane lapho sithola khona lithuba lekuhlala phansi sibe kanye elihlelweni sithi letiphuma ebhange lemlandvo magugu esive seMaswati atholakala kalobamba abukene ncamashini enkundla lenkulu yetembuthano wesive seMaswati iSomhlolo National Stadium. Lethumusa mukelwe simelane uthi buya nendlebe sibuyele emuva emlandweni sithole ukuthi thine singeMaswati sibobani sihleti phasi njengwane sibuka umlandvo njengoba thine lala sikhona khona lapho khona kulondolote khona umlandvo wesive seMaswati. Sichazile ke ngwane evikini liphelele ukuthi umlandvo wehlukene sativeta netindzawo lotatitfola letilondvolote umlandvo saveta nokuthi kwentiwa yini ukuthi tehlukane lo mlandvo letiulondvolotile wehlukene njani. Umgcoka ke umlandvo ngwane ngoba ngiwo loveta ukuthi bantfu basukaphi. Umlandvo futhi nguwo losivetela ukuthi lala sikhona khona sifike njani. Siyakhuthaza njengwane ukuthi nawe lapho ukhona khona sukumani niwuhlanganise umlandvo wesibongo senu, niwuhlanganise umlandvo welikhaya lakini wendlu yakenu, niwuhlanganise umlandvo wemmango. Lokho kumgcoka ngobe lala silondvolote khona silondvolote tintfo lestilondvolote letitukulwane letitako. Umbuto ke uthi letitukulwane natita la titele ukuthi titewufuna lo mlandvo tawufike tiuthole yini nangabe wena awukasukumi la ukhona wathi uyati ukhona umuntu lomdzala lengimatiko lona nanga umlandvo nami asengimane labelibhange lemlandvo ngibachumanise naye lo muntu lomdzala nobe asengimane ngusabdele nami lo mlandvo imane ngiyobaniketa ukuthi naku lengikutholako mina bese sihlala phasi siyabukisana ukuthi engabe kusabdeleke kahle yini nobe kufuna siphinze futhi sibuyele emva siyakulungisa lapho khona kungakalungi khona. Sibuka indlela yemuntu ngwane simbuka kusukela esiswini senina sihamba naye umuntu side siyawufika esigabeni lapho khona sekalikhehla lapho khona sekasalukati khona. Nangabe kukhona ke lokhona kungaba ngumuntu lomdzala ekhaya lothi nami ngiyayadi lendzaba le ngingayilobola futhi njengoba kukhona lenkwatiko ikakhulukazi nasikhuluma ngetigaba letihanjwa ngumuntu nakaye ebudzaleni. Siyakhuthaza nalapho ngwane ukuthi silondvolote umlandvo lowakhelwa sive lowesive sitsinze ngwane simane sifinyelele kulowo mvu lomdzala loyo sikhulumisane naye sive ukuthi yena watini kuloko latawusicathatela kona ngawo umlandvo wekukhula kwemuntu. Sisesigabeni lapho khona besikhuluma khona ngwane evikini leliphelile sihleti phansi nawe besibuka umntfwana loyintfombatane sekafike esigabeni sekuthi seyintfombi. Sase siyaveta ke ngwane ukuthi lesigaba lesi sigaba lesihle ngobe sigaba lesisho ukuthi sewufike lapho khona lo mntwana sekungachamuka emajaha ate utibika khona. Saveta ke ngwane ukuthi itolo intfombi ngalolunyawo lwayitolo beyingaligani nje lijaha beyibikela lichikiza layo
bese lelo chiza layo sekuba ngilo leliyawuhlanganisa intfombi letingangaye sekuyahanjwa kuyiwa kubojaha liya kuyoganwa emini ilanga libalele kwentelwa ukuthi wonke umuntu akade ukuthi ifikile intfombi yakasibanibanyana yakuphi kuphi la yatiyogana naleli jaha nali lelijaha leliganile noma sekufike lapho khona bangaboni khona ngasolinye khona sebavumelana nobelomnye sekabona ukuthi angisakhona ukuchubeka binze futhi leto tindvombi tibuye titeokwala lelijaha njengoba titile tetakuteulikana itolo ke bebathi labakhuluma ngelolimi lwayitolo bebathi nabakhuluma abantu labadzala bathi bekusita lokho ngetikhathi tabo ngobe bekwenta ukuthi yonke indvo yentelwe ebaleni kubete lokutawukwendela emakhwaqeni bekwatiwa futhi ukuthi intfombi iyakuyogana nje vele seyifike esigabeni sekugana kude lotawuhamba ayoyifuna ngoba kuyatiwa ukuthi seyifike kuleso sigaba sikhulumile ngwane ngekukha intfombi sakhuluma ngekudla tinkomo sakhuluma ngekuthwala intfombi sakhuluma ngekwenzisa sakhuluma ngekugana ngengculo le kutindlela tekugana labedrinselwa bayitolo tindlela letihlukahlukene tekugana labetilandzelwa tintfombi tayitolo uyakhumbula phela ngwane ukuthi kulolu hlelo lwethu sibuka indlela yemuntu itolo kuthi itolo bebenta njani leni futhi bahambe ngalolu nyawo lo sibuka lendlela ngobe lotakukhanza lokushicilelwe lotakukhanza kulondvolotiwe lokutshengisa lucwaningo lolwentiwe nobe tincwadzi letishicilelwe letikhuluma ngempilo yemuntu yayitolo siyethemba ke ngwane ukuthi lababhalako babhali tincwadzi siyethemba ukuthi nebafundzi labacwaningako kumanyuvesi nakumakolishe batawutihlupha ikakhulukati kusukuma kwendiwe lucwaningo loluvala leti tikhebesi ngobe kusasa situkulwane lesita emva kwethu sitawufike sikhanze kunalesi sikhebesi lesingabonakali ukuthi sisho ukuthini ngoba besikhona sibantu siphila ngabe sisukumile sakuvala lokho seyiganile ke intfombi ngwane lomuhla asibuke intfombi ilandzela lisiko layitolo lekucetsa uthi umbuto yini kona lokucetsa kucetsa bani acetse kuphi kwentelwa ini lokucetsa kumgcoka ngani futhi intfombi ngwane ifika esigabeni lapho khona naseyigane lijaha iya khona kuyocetsa kucetsa ke labanye bakubita ngekujuma leligama lelisukujuma lisukela ekuthenini ujumisile lekusho ukuthi kunemuntu lode kude ucetsa kucetsa ke ngwane bekungendiwa ukuthi bekwentiwa intfombi kuphela nalo lijaha liyafika esigabeni lapho khona liya kubontfombi yalo liyocetsa utawukhumbula ke ngwane ukuthi libanti nje linetindlela letahlukahlukene lekwendiwa ngato etindzaweni letahlukahlukene futhi akusho ke ngwane ukuthi elucwaningeni lwethu lokho lesikutholile sengiyona ndlela labe kungiyona yona labe ilandzelwa amaswati kepha ke tindlela tehlukahlukene nekwehlukahlukana kwato siyatilandzela sibuke ukuthi laba bebenta njani nayi nje lenye ngwane litshengisa ukuthi cetsa kwentfombi bekushiyana itolo bekwenteka ukhanze ukuthi kutawucala lelijaha kube ngilo leliya kubontfombi liyawucetsa lokho bekwentelwani kuletinye tigotsi bekwentelwa ukuthi phela lijaha nalitile lide kutawucetsa lifike lemukelwe besilisa bakuboloyo ntfombi ndeka ke bathi nabalemukela lelijaha ukhanze ukuthi babe wayo lentfombi nobe mkhulu akayiva lendzaba le ngalendlela ke ukuthi vele angeke ayivumele lentfombi yakhe ukuthi ihambe iyokwenza kulelijaha leli bekuyindlela yokuthi siyawukuva emanti ukuthi ingabe vele ngiyamukeleka noma angimukeleki
bekungasho ukuthi ngobe batali abayiva indzaba sekusho ukuthi bayayivimba lohambo lwalabantu lababili. Bekungilokunye labe kwenta lijaha bese liyakhuthala lithi asengibalayele ngoba esikhatsini esinyenti bokhanza ukuthi batali abayiva indzaba yemntwana wabo lotawuhamba aye ukwenza ejahini ngobe babuka lendlela letawunyukela ngayo ukuthi asiboni ngisho nembuti asiboni ngisho nenkukhu ebaleni nangabe uthi uyawukwenza kuleli khaya lela wena utawuphila njani. Belibese ke nalo lelijaha ke selilwela ukuthi limane libonakale ukuthi aliketi nje ukuthi litawukhuluma indzaba ngemlomo netento titayilandzela kuqetha lokho. Liyafika lijaha lithathwa ngemajaha ayolifaka elawini litase lisuka elawini seliyake entsangeni lapho khona livele liconze khona. Kulesinye isikhathi kuletinye indzawo khanze ukuthi vele nalifika lelijaha litawufika nje liconze ngco entsangeni lapho khona lide khona. Kanti kuletinye tigotsi bokhanza ukuthi idolo kuqetha kusuka lendvombi kube ngiyo lecala lendlela ihambe iye kubojaha iye kuyawuqetha. Umbuto ke ngwane lekufuna siuphendvule uthi kwani lokuqetha bekusita kuphi idolo. Kuqetha ngwane bekuyindlela lelula labe yenta isiqiniseko sokuthi labantu lababili lase bavumelene ukuthi sebafuna kwakhalikhaya vele lesivumelano sabo sinaso sisekelo lesingiso. Lendvombi nje nokuthi seyivumile kuleli jaha kutawuhamba kufika esigaba lapho khona kubitwa ukuthi iye kuyawuqetha idolo ke bekwenteka ukhanze ukuthi lijaha lisuka eshiselweni liyawusoma kahoho lekusho ukuthi lendvombi yale kahoho ayati lekubojaha eshiselweni kutawufika isikhathi lapho khona lendvombi sekufuna ukuthi iye uqetha le eshiselweni. Kwani ke lokuqetha kwekucala nje ifuna kuyawubona ekhaya kibo ukuthi nguphi ngite ukwati ukuthi wo lona lesivumelene naye lona nami lesengicabanga ukuthi ngitawukwakhala ikhaya naye wala weqala lokho. Kwesibili inhloso yekuqetha inhloso yekujuma bekuyini bekungukuthi ngifuna kuyawubona ukuthi utakimi uyangisoma nje nami ngize ngifika esigabeni lapho khona sengimgana khona vele sewunalo indlilawo ngobe lilawo litshengisa ukuthi lijaha kusho ukuthi selilungele ukuthi selingaba naye umuntu lelitawuthandzana naye lekusho ukuthi selinikiwe imvume ukuthi selingajumisa ngiko seliphumela la usomo uyakhumbula ke ngwane ukuthi lilawu akatakheli yena nobe ngabe uyafuna lilawu lakhelwa nguyise lo yise nakamakhela lelilawu umakhela ngobe usuke sekambonile ukuthi sewukhulile sewufikile esigabeni lapho khona sangakhona kucala umuti kuletinye tigotsi. Indvombi nayiya kubojaha nayiya kuyawuqetha emahlandla atawehlukana kathathu alokuqetha. Kwekucala ngwane uyele kuyawubona ekhabojaha uyele kuyawubona ukuthi lilawu selikhona invele phinze futhi uyele kuyawubona ukuthi vele nakathi lo muntu lona sitawukwakha umuti lotawubese sowubala ekhaya uqinisile ukuthi vele lokho kungendeka. Akusho ukuthi utele ukuthi sekunetindlo labatawudenta nasekuhwalele babo babili cha uyele ukuthi batiyovana emandla leni ngobe uyati ukuthi nangabe vele umuntu wesilisa lolungele ukuthi angalakha likhaya ngidawubona kanti nangabe umuntu nje lomduna longakalungeli ukuthi angakha likhaya umuntu nje lomduna kusuye umuntu wesilisa ngidawubona khona lapho iyaya ke indvombi kubojaha langa lecala line sishilo sathi utawuqetha emahlandla ade abe mathathu hayi emalanga lamathathu emahlandla ade abe mathathu. Caleni sewulibonile likhaya lakubojaha waphinze futhi wabona ukuthi lijaha linalo indlilawo uyacabanga naye uyabuka ubuka netindlo letendekako la ekhaya indlela lokungiyo nendlela labakhuluma ngayo ngoba uyabeva abantu noma ngabe usivakashi nabakhuluma ekhaya bala ngaphandle kokuthi lulwimi lwabo lutshengisa ukuthi banayo yini inhlonipho banayo yini imfundiso nobekude. Siyafika sigaba sesibili iyabiyela indvombi iyakuyoqetha kubojaha
kulesigaba sesibili sewuyele kokuthi kulokucetha kwakhe utawuvuswa lijaha lokwa ekseni ngoba lona livuka asengakavuki yena lithathe emanti labanzako ligeze naligezako litaselivusa lendvumbi yalo hamba uyongicithela nangemanti so ulungela kuhamba ndvombadane ukuthi ubiyela kubo utawupheleketelwa ngilesingane sakhe ngoba utawukhumbula phela ngwane ukuthi lokuta kwakhe etekutawucitha nje akusho ukuthi utawubona wonke umuntu lo la ebaleni utele kwanyalo kutobonwa ngilesingane sakhe bayati labantu balabadzala la ekhaya ukuthi ukhona umuntu lo la ekhaya losivakashi manje sengakafika isikhathi ukuthi singambona thina siyamvusa singane sakhe hamba uyawuncithela emanti nembala uyaphuma nemanti uyahamba uyawacitha laba besifazane labatalwa naleli jaha bamhlola ngetikhala temaguma bafuna kubona ukuthi engabe lamanti nakaphuma lapha elawini ayakuyawacitha utawukwenda njani umuntu ke isimilo sakhe nendlela lakhuliseke ngayo nendlela lafundiseke ngayo utambona ngisho noma sekafika ebudzaleni ingani lo nangabe nje umuntu lokhuliseke ngendlela lede inhlonipho ulidlapha utambona ngisho nalendlela latabe ahamba ngayo la ebaleni akatshengisi ukuthi uyalihlonipha lelibala nobe acitha lamanti ungathi nje kukhona into lemtshelile ukuthi ahambe yocitha lamanti ujike kanako ukuthi lamanti lawacitha uwacitha kuphi ufike nje awajike utawukhumbula phela ngwane ukuthi eSwatini emanti nawacitha awajiki emanti acithwa kahle ngendlela letshengisa ukuthi uyahlonipha uhlonipha likhaya lokwajika kwakhe ke nabamhlola laba besifazane bakubole lijaha sebavele bayati ukuthi kusho ukuthi umuntu lolidlapha kungenteka ulidlapha ngetento kungenteka ulidlapha elwimini lwakhe nayifika kuleli hlandla leli lesithathu indvombi idekta ucetha kuyatiwa lakha ukuthi kunemuntu lokhona lapha lojumile ukujuma kusho ukuthini kusho ukuthi ulapha endlini nobe ngawe uyafuna kuphumela ngaphandle simbone angeke aphume leni ngobe kukhona la hamba ngako letsine kwanyalo sengakavumeleki ukuthi sikubone ukuthi uhamba ngani kukhona umuntu lete ngaye letsine kwanyalo sisengasibo bantu kufanele sitimbanza kanye ngaleyo ndzaba yakhe leyo nobe ngalendzaba yabo bobabili labahlangene ngayo ngokuthiwa ujumile kuthiwa lo umjumisile kude ucetha dawuvuka gogo lokwa ekseni athathe libhodo lakhe aconze etiko ayawupheka kupheka kwakhe gogo sengikona lokutawukwenda ukuthi bambone lona losivakashi uyaphuma gogo ubiyela elawini la kunelijaha khona ufika uyanconcotha ukhanza abantu babili uyacela ngicela umane ungiboleke bo nangilo naye amane ayongilekelela lapha edladleni lami lapho khona ngipheke khona ngidzinga lusito lwakhe kanzi la gogo kukhona into lasuke afise nobe lapho phele kutinanga ufika futhi ukhanza labantu lababili balele timbahla kude emtimbeni nalo lihiya lakhe gogo umhelwane wakhe unika indvombi lede kude ujuma lechithi iyamlandzela baya edladleni edladleni lakiwa khona uyati gogo ukuthi lipalishi ulibonzile kwekucala walibonza kwesibili kugalaza kwesithathu sowulanza umuntu lekufanele ukuthi alibonzele kutawubonakala ngaye ukuthi vele engabe letimvo lengitibuka mina ngingugogo ngisalukati ngiyatibona yini phela thina sisive semaswati asifanane nabomakhelwane lababa nesikhathi sekuhlala phansi babuke ukuthi engabe indvombi nayithi indvombi vele iqinisile yini sinekithi sinaka tindvo tsite nobe sinake timbawu tsite letitawusenta sibone ukuthi vele indvombi nobe akusiyo kuhlonipha kwakhe utawubonakala ngani utawubonakala ngokuthi kutawubukwa indlela lenta ngayo tindvo ukuthi wo vele uyahlonipha unemfundiso ufundisekile itawufika indvombi edladleni lekuphekela la gogo athi gogo ngibonzile lipalishi mvanami lendlela lendvombi letawuma ngayo nayilungisela kubonza lelipalishi inkulumo gogo lendlela lendvombi letawuthatha ngayo lesidikiselo lapha ebhodweni isibeke phansi inkulumo kugogo
lendlela latawuba ngayo nakabonza lelipalishi inkulumo kugogo ngibekise ngalokunye lokuyaye kunawo nakatawufike adangalazele lelitiko inkulumo letshengisa ukuthi lakakhona noma lakakhule khona akakhuli phasi isandla sebatali labe bahlangene noma batali lababili nakatawufike athathe lesidikiselo akasiguquleli usibhekisa nje phasi njengoba sinjalo kuyinkulumo levetako ukuthi kusho ukuthi uDlabha akanamfundiso akafundziseki nakatawuthi nakabonza letandla takhe dihambe nalomtimba inkulumo leyo lekhomba kuthini lekhomba ukuthi ngeke abonze phela alibonze kahle lipalishi lekathi kokacalile kulibonza abe adangalazele litiko uyawuthi asabonza avakale sekahluleka nekuthi bamba nako sewuyasuda ngikube bese sekuthiwa libonza lisuda ngalamanye amagama ikhona inkomba gogo lathena kabuka wafika wathola ukuthi awu yebo kona intfombi kepha tikhona timfundiso letingakabi khona ngalendlela ukuthi untfombi bakhe bese sebuhamba buyamlahlekela endleleni ngalana ngabe kuyintfombi yakabo lefundisekile gogo utawubona ngendlela letawuma ngayo nayiconzene nalelitiko uyabona gogo ukuthi tinyawo totimbili tihlangene futhi ume akemi nje ukuthi udangalezele litiko ume kahle uyanaka lo muntu lomdzala lapho nelesidikiselo nasisuswa lapha ebhodweni lendlela lasiguqula ngayo asiguqulele ukuthi uyasibeka ngesekudla sakhe nalesineke lasibeka ngaso uyabona gogo ukuthi maye lo mntwana ufundisekile ingani bambonile nalaba besifazane bakubojaha nakachitha emanti ukuthi akawajiki lamanti nala ebaleni nakahamba kubongazuthi uyaliwe kwathiwa ngisho netintuthwane tasemntini mvanami ungatinyatheli utigege lendlela labekahambanga kwabonakala ukuthi unemfundiso nakabonza lelipalishi uyabonakala ukuthi umtimba umile ntsidandla kuphela letihambako gogo ngenhlitiyo uyalilitela uyasho ukuthi lavuka likhaya ingani seyifikile intfombi yakazibani banyana leyi intfombi ndvo letele kutawuvusa umuti ukuthi ube likhaya iyathathwa ke leyo ndvombi leyo ngobe bese ide kwesithathu kulelo khaya iyiswa endlini kagogo ngilapho khona idoubt nayikhona kukhishwa labo labathumako ukuthi bathathe inkomo leya kubo bayakuyawumcela ngayo le nkomo nayiphuma isendleleni ngala basala bayamemukela basala bayambingelela uyabuta ukuthi wakuphi uyabuta athi ekhaya kubo seyihambile inkomo iyele ngalapha sowuhleni nje nebantu labadzala uyawuthi nakasuka lapho ayilandzeleki so ilandzela ngemuva nayifika le nkomo le yinkomo yekute umcela lenye isifika nje ukhanza yathi kwayena usesendleleni uyashatela uta ngemuva ngobe ngalelo langa lelo phela uselwe akade ukuthi utawufike athini ekhaya ukhanza vele ekhaya sebasendlini kagogo kuyakhulunywa yena ngikhathi achamuka mleyo nkomo leyo ke lekwathiwa ukuthi sekuyawusetshenziswa yona ukuthi ashukele sidvaba uyise latamkhokha ngaso amise emendweni luhlelo ngwane diphuma ebhange lemlandvo magugu esive semaswati latholakala kalobamba yingungu inqolobane imlandvo wesive semaswati sihleti phasi njengwane elihlelweni siyabuka ukuthi intfombi naseyiganile ihamba kufike isigaba lapho khona kuthiwa seyiyakuyawuqetha sithi kuqetha kujuma labanye bakubita kanjalo bathi ukujuma siyabuka ke ngwane ukuthi kwani lokujuma itolo bekusitaphi bekwentiwa njani futhi nelijaha liyaya kubontfombi liye kuyawujuma nentfombi iyaya kubojaha iye kuyawujuma umehluko ukuthi intfombi nayiya kubojaha iya kuyawujuma iya emahlandla lamathathu akeci lamahlandla kulamathathu ngalendlela ukuthi nangabe kulelihlandla lesithathu itolo solo kude lokwendekako naye uyabala ukuthi phela selihlandla lesithathu lelinyaka kuyawujuma so vele uyathi ukuthi kusho ukuthi abangithanzi ukuthi ngahamba ngiyakwenza kulelo khaya lelo uthatha lichikiza lakhe kuhlanganisa intfombi uyahamba uyawuvalelisa kulelo jaha uchubekela phambili yindlela labe ihanjwa ngemaswati itolo nangabe kulelo khaya lelo kulelihlandla lesithathu
kuyabonakala ukuthi nagogo umphasisile leni ngobe kunenzima lemcoka ledlalwa ngugogo ikakhulukazi kumuntu wesifazane lota emendweni. Ugogo lotabe abuka timbawu tsite latabe afuna ngato ukuthi useyindvombi yini nobe akasesiyo. Kude lotambuta ngemlomo kepha gogo kunetimbawu latibukako latibonako yena njengoba sivedile nje ukuthi kuleli hlandla lesithathu ngilapho khona ngugogo lotafika amthathe lapha elawini aye naye edladleni la gogo lekuphekela. Udawukhumbula ukuthi intfombi nakuthiwa icetsile nobe bangayiletha inyama igcwele indishi noma bangayiletha sinkwa sihamba nemacanza akakudli akasidli sinkwa lesinemacandza akayidli futhi inyama. Nangabe ulambela ngamane lokungenani itolo acele lipalishi balilethe nashukela amane alishibe ngalo shukela akayidli inyama emtini akawadli futhi emacanza leni ngobe ucetsile utekute ujuma. Bebamnika ke leti itolo ngemabomu bafuna kubona ukuthi ufunzisiwe yini ekhaya kibo. Nangangafika lakha abe ngumfati kuthiwe nayi inyama ipheke utawuyipheka inivele aphekele labantu labamthumile noma itawuphelela lapha ebhodweni. Yindlela yokubuka uyati ukuthi ekhaya emacanza adliwa ngibani nobe wathi nje ukuthi licanza la wonke uyati ngokuthi licanza yena emtini ulidla nini nasa kusiphi isigaba akalidli nini futhi nakwentekeni. Bekuyindlela yokubuka tonke leto mfundiso leto ukuthi utitholile inle emuva la sikhulume khona ukuthi uhlaliswa phansi anikede leti timfundiso leti ngitona titawumsita ekukhuleni kwakhe ade awufika emendweni. Itolo ke futhi ke ngwane bekwatiwa ukuthi ngaleli siko leli ngilona lisiko leli tawukwenda ukuthi labantu lababili labathandzanako balubuke loluhambo lwabo ukuthi luya kuphi lutawufika kuphi. Bebangathandzani nje bantu kungatiwa ukuthi babhekephi njengobe ngalokuya aye kuyawucetha aye kuyawujuma. Ngaleli siko lekucetha ngaloko ukuthi utawuya lekubojaha aye kuyawujuma ngiyona ndlela labekwatiwa ukuthi utawubonakala ngayo ukuthi vele utawugcine enzile yini noma utawugcine angakenzi. Nalo lijaha futhi naliyele kubonfombi yalo liye kuyawujuma licethe khona nalo kulalifike libone khona ukuthi engabe babetala banamkhulu vele bayangemukela yini ngoba bekwendala lesikhathi kanje sinase kufika esigaba sokuthi lijaha kuyalona liya kuyawujuma liyawucetha kubonfombi babe walendvombi lethi utocetha kuyo ushaya ngenduku phansi akafuni lutho ngemntwana wakhe. Bekuyindlela yekubambisana itolo nakuhanjwa indlela emuntu leya ebudzaleni. Ngaso sikhathi ngwane asishaye silibeke lapha luhlelo lwethu namuhla nasevikini lelitako ngwane ngaso sikhathi lesifanako sonzela dude naye walesi yakho utenendlebe. Libangele emlando liyavula kusukela ngemsombuluko kuyawude kube ngolwesihlanu asivuli ngempela sonto asivuli ngemaholide. Sivulela wena ngwane ukuthi ute ucwaningisisa kabanti ngemlandvo lesulondolodile nangemlandvo wesive semaswati. Loyo lofise kuta ate usivakashela ngwane sicale usishayele etinumbolweni tamahlale ekhukhwini letithi 7606 7049. Nibahle nonke bakangwane. Kuze kuba kuhle. Zadanga